biang lo arat don pasta me kadong pacari lo kadong. Te don mali tum non pini bang kene tum lamang so indeng plikam asir cap Karbir festival mati karbi risonim sorong aje karcho kata lomba labang so difu taralang so hadak sini tum non palepo tum labang ke jeng khajun pen hadak participant do pu nasi alang tum pan tum thonani pu nasi labang ke nai pan ke hong layo. Okay, don mali tum don bang ke tum taralang so nang chilo boy layo abang so indeng plikam asir cap risonim sorong aje karcho kata lomba difu taralang so Nalaman itu dak longkan ang parla ya, itu kebang. Paling itu piye. Mình ghép cọp ra đó. Lấy tôm vàng với nó là bên kia có bị pima. Pining là bằng sương đen, lấy kẹp là sir kẹp card cho cái nó có bị PC. Cái đó, bây giờ có bị PC. Ni là lon kipi pama, là bằng này lina hadak. Cái thạch ăn bang cái này nani tum panang klan mi pon po asinang lang no na pu skip kipin pen mali tum kurang lama Sudah menerima. Okay, pini bang ke Arleng abe pila ya, pini bang ke Nini Arani lah. 16 mati petrok Arani lah pini bang ke Arleng kompik lang don mali tu. Pinapin bang si Dewi Bon. Dak sek jokang bu alam su lah kan senang deh. Mana buat kunjung kau kemana? Oh. Ada sertifikat kan nama? Kalau dah mana lepas ni? Kenapa ni? And for them, we have decided for next culture. Bang ke singer ceng aja tayo lagi. Cepatnya ceng konvoy lah ya. Bang ke singer ceng aja tayo lah. Oi, pibang lagu lagi ya. Kimi bu ya. Ini bang Arleng kom soyan lah ya. Masa may pinapin bang Arleng di ba? Nga bang ke 49 Karbir festival la bang ke non la bang project heklong lo. La bang atowar shooting bang busa may la krong lo may la si la son si heklong lo. Si nang litum kila na tumana bang smaya tuning rilo la ko pini la bang nang khan de thade comment lo. Pia bang lo la si. So bang ke ni pining si heklong cheng la don mar litum mas nang khan ba chini de tha.